Na Europetrolovoj pumpi na Segedinskom putu broj 76 danas je održana akcija besplatne dijagnostike ispravnosti akumulatora. Akcija se nastavlja sutra. Iako nas od zime kalendarski deli još 2 meseca, a meteorolozi najavljuju temperature iznad proseka tokom novembra, iznenađenja su moguća, pa se tako može desiti da nas minus i sneg zadese i pre nego što ih očekujemo. Sigurni smo da imate tople čizme i debele kapute, ali da li je vaš automobil spreman za najhladnije godišnje doba? Ako o tome do sada niste razmišljali, ima ko jeste. Europetrol i Vlanix DOO organizovali su danas na Europetrolovoj pumpi na Segedinskom putu broj 76 akciju besplatne dijagnostike ispravnosti akumulatora. Prvenstveno treba reći da je važno vršiti kontrolu akumulatora baš zbog toga da nas ne bi oni sutra izneverili, da ne dođemo u situaciju da ne možemo da startujemo svoje vozilo. Recimo na niskim temperaturama to može da bude zaista neprijatno iskustvo. Bitno ih je kontrolisati iz razloga što ukoliko dođe do pada napona na novim vozilima koji imaju bord kompjutera, to su danas maltene sva vozila, može doći do neke neispravnosti, nekih električnih uređaja i tako. Preporuka je stručnjaka da se provera akumulatora vrši upravo u ovom periodu, pre niskih temperatura i snežnih padavina. Predzimski period je obavezno, da tako kažem, kontrolisati svoj akumulator, znači minimum jedan put godišnje. Kod nekih vozila, na primjer voza kurirskih službi, taksi vozila, negde gde akumulator rade u teškim uslovima, to je potrebno nešto češće, znači minimum 2 puta kontrolisati. U tu kontrolu akumulatora spada kontrola i samog vozila, znači kontrola svih električnih uređaja koji su povezani sa akumulatorskom baterijom, koji su, znači, kako bi akumulator mogao da funkcioniše besplatno. Ukoliko kontrola akumulatora pokaže da je dotrajao i da mora da se zameni, ovaj period je najpogodniji i za to, jer do 30. oktobra traje akcija u okviru koje možete kupiti Monbat akumulator uz popust od 10%. Reč je o najprodavanijim akumulatorima kod kojih je postignut idealan odnos između kvaliteta i cene i za koje je reklamacija ispod 1% godišnje. Monbatovi akumulatori se izdvajaju od ostalih zato što imaju čepove, znači imaju plastične zavrtnje, a ipak su akumulatori bez održavanja, ali proizvođač predvideo, ukoliko se, kažem, ponovo koriste u nekim ekstremnim uslovima, da može da se proveri kontrola elektrolita. Naši sugrađani priznaju da nisu baš revnosti u kontroli ispravnosti akumulatora i zbog toga pozdravljaju Europetrolovu i Vlanixovu akciju koja je organizovana da ih podsjeti na značaj pravovremene brige o automobilu. Koliko često proveravate akumulator? Jako retko, iskreno jako retko. Da li mislite da su ovakve akcije na pumpama korisne za vozače? Pa naravno. Sve akcije su dobre, pošto većina nas smo dosta bahati što se toga tiče i verovatno bi nam ovo dobro došlo. Ako danas niste stigli da svratite na Europetrolovu pumpu na Segedinskom putu broj 76, učinite to sutra. Akcija besplatne dijagnostike ispravnosti akumulatora trajaće i prvog dana vikenda od 10 do 14 časova.